icya kabiri kirabaza ngo agakiza gashobora gutakara cyangwa ntigatakara. Mudusobanurire, muduhe na Bible verses zibisobanura ko gashobora gutakara cyangwa ntigatakare. The second question asks, can you lose salvation or is it eternal? Give us some Bible verses to back this up. Agakiza ni iki d'abord? What is salvation? Kuvuga ngo se agakiza katakaje ni iki? Ni benye no mugate ni faranga ni iki utakaza? Is salvation a tangible thing that you might lose? Katakara gute? How can it be lost? Agakiza Salvation n'umuntu agirana isezerano n'Imana. is a covenant between man and God. Hari ibintu bibiri. Two things. Hari icyo twita relation na communion. There is a difference between relationship and communion. Witwa ndema? Shishira. Vanessa. Vanessa ni umukobwa wanjye. Let's say, for example, Vanessa is my daughter, Sibyo? right? Aya ni ameza. This is a table. Njye na Vanessa ko turasangira. We are sharing a meal. Tumeze neza nawe. We are in good relationship. Njye na Vanessa I and Vanessa, dufitanye ubumwe n'ubusabane, relation na communion. we have relationship and communion. Kubera iki? Why? Relation Relationship, kuko n'umwana wanjye afite amaraso yanjye. because they're my daughter. Shwanye nawe. If I have a disagreement with her, Tidusangire uwo munsi ku meza. Siko we bigenda? won't share a meal on the table. Ninkomeza gushwana nawe. If the disagreement persists, Titubana mu nzu imwe. we won't live in the same house. Araja ku baturanyi. She will live by the neighbors. Ninkomeza gushwana nawe. If the disagreement persists Ashobora further, guhunga akajya mu Burundi. she can even go to another country like Burundi. Sibyo? Mu ndangamuntu ye On her ID, n'umwana wande. whose daughter is she? DNA ye Her DNA, ni yande. whose DNA is it? Ariko turi kumwe. But are we in communion? La communion Communion se brise. has been broken. Il peut se briser. Il You peut être can brisé. break a communion, Ariko relation but relationship tiwayikuraho ni mu maraso. cannot be broken. It's a Umuntu DNA. wese So every person afitanye relation n'Imana kuko yaremwe mu shusho y'Imana. has a relationship with God because they were created in God's image. Ariko bose ntibafitanye communion n'Imana. But not every person has a communion with God. Muranyumvisha neza? Do you hear this? Communion ni iki? So what is communion? Ni igituma birenga relation noneho tukaba dusangira tugendana tuvugana tubana mu nzu hari bwa busabane nibwo Imana ishaka kugira ngo wumve agakiza urakumvira muri dimension ebyiri, dimension ya relation ariko bigera muri communion. Communion is the relationship. It's a further step beyond relationship. It is the step God wants us to be on when we go beyond relating with God to communing, to spending time, to knowing God. Kumenya Imana To know God ntibihagije is not enough. ariko kubana n'Imana But to commune with God nibyo bihagije. is enough. Okay. La relation A relationship tishobora kwiburiza cannot be broken, uko byagenda kose. whatever the case. Uyu mukobwa ni amaraso yanjye. You stay the daughter. Niyo agiye baravuga ngo dore cya kirara cya kanaka. Even when they're astray, they will know that you're somebody's daughter. Ati yo disi umukobwa yabaye ikirara disi. They will say, oh, look at the daughter or the son of so and so, what they have become. Akoze isoni umuryango nubwo tutabana. She will bring, or he will bring shame to the family even when she doesn't stay with the Communion family. ikire. Now, communion Ni igihe avuze atariko
reka nsubire kwa papa nsaba imbabazi. is when the child says, 15 do you remember the prodigal son in Luke 15? yabwiye se ngo ndagiye mu gihugu cya kure. He told his father, I'm going to a far off land. ageze iyo amafaranga aramushirana. When he got there, he spent all the riches he had. waribwira muri we And he thought to ngo himself, nacumuye imbere y'ijuru I have sinned against heaven n'imbere ya data. and against my reka father. nsubireyo nsaba imbabazi. Let me go back and ask for forgiveness. Vanessa yagarutse When Vanessa comes back akavuga ati papa and says, Father, nabaye umwana gito I have been a disgraceful child. ndagarutse. I am back. agasaba imbabazi She asks for forgiveness. arababarirwa. She gets forgiven. iyo amaze kubabarirwa When she's forgiven, twongera tukicarana ku meza. we sit again on the table. aka niko gakiza. That is salvation. agakiza Salvation gashobora kuba broken can be broken, ariko wasaba imbabazi kagagaruka. but when you ask for forgiveness, it can be restored. niyo mahirwe tugira. That is the chance we have. umuntu ntakizwa kabiri, You cannot be saved twice. ukizwa rimwe. You are saved once, ariko ubundi ukagenda urenuvera. but you renew your Covenant salvation. You renew the covenant. iyo twakoze icyaha tugasaba imbabazi tuba turi renewing a covenant. When we sin and ask for forgiveness, we are renewing the covenant. Okay. iyo ku byago Let's say by uwo misfortune, mukobwa wanjye ageze iyo agapfirayo when the daughter goes away astray and dies, bakazamuhamba iyo ntazi amakuru and they bury her far off and I am unaware, tukamubura, we lose touch completely. ubwo wavuga ngo nahambye umwana wanjye Would you say I buried my child? byararangiye. No. abapagani, Pagans abakirisito and believers, iyo asubiye mu byaha when when they go back to sin akazagwa iyo atihanye, and they die in sin, muratekereza ko azaja mu ijuru? do you think they'll go to heaven? agakiza Salvation ntiyari niwinze ngo agaruke asaba imana imbabazi. aguye mu kabari, aguye ku ndaya, aguye barimo biba, bagiye kwiba banke barabarashe, kandi yigeze kuririmba muri korari, muragira ngo azajya mu ijuru? agakiza ke karashize. The salvation, if you are a believer and you go into sin and you die in sin, your salvation has been broken. kubera iki? Why? nuko yavuye muri communion fellowship Because you excluded yourself from the communion. gusa, kuko tutari abamarayika. But because we're not saints, tugenda dukosa ni nk'umwana na se, umwana na nyina, umugabo n'umugore, utuntu ntitubura muri famiye, ariko ni utuntu dusanzwe. we have regular relationship issues, like you disagree on things, you have misunderstandings, but that's normal. ariko iyo igihe kigeze When time comes, muraturenga however, mugasaba imbabazi you go tukarangira. beyond that, apologize, and renew your relationship. ndebera mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 7 ugeze ku murongo je pense wa 10. If we're reading in 1 John chapter 1 from verse 7 to 10, ya ndeberaho aravuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo, ariko iyo tugendeye mu mucyo ni ya fellowship, nk'uko nayo iri mu mucyo, kuko imana iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, twenyine tuba turi muri fellowship communion. kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. amaraso ya Yesu akomeza tweza iyo turi muri ya fellowship, kuko kamere by nature tugira utwaha ariko amaraso ya Yesu akomeza dupurifi atweza. but if we walk in the light and as he is in the light, that is the communion, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. The blood of Jesus continues to cleanse us because we have sin here and there, but if we're in communion, if we're in fellowship, that blood, the blood of Jesus, continue to cleanse us. ikindi nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse. nituvuga ngo nta cyaha dukora tuba tubeshye, kuko turatekereza nabi, ari uvuga nabi, ibyo ntibituma utagira na karelation n'Imana. umwana na se bashobora kugira gatansiyo mu nzu, ariko ntibivuga ngo baratandukanye. na mama we mushobora gukorogana gatowe, utwo tubaho n'utwo. nituvuga natwe ko tutagira utwo tuntu n'Imana tuba tubeshye.
ukuri kuba kutari muri twe ariko nitwatura ibyaha byacu yego niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukira. No sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Because in a relationship, a son and a daughter, they might have friction between their relationship with their parents, but that's normal. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ndabaha urugero rw'abantu batangiye mu kwizera bakijijwe bukeye baragwa. I will give you an example of Muri few Bible. people who started on the right path, they were saved, bava mu gakiza. but after a while, they backslid ni ukuvuga ngo agakiza wagata and they lost their ko salvation. ndikaguta niwe udesida kugata. They chose to abandon salvation. yesu yarakaduhaye rimwe Jesus gave us salvation once and for all. Ntiyakakwaka. He cannot withhold it niwe from you. wahitamo kukareka. But you can decide to let it go. ni nguko wahisemo kukakira. Just as you decided to receive Jesus. byose bigendana nawe. It all goes according to you. satani ntiyagukoresha icyaha. Satan cannot make you sin. ashyira opportunity y'icyaha imbere wewe nyine ukadesida ukagikora. He just presents the opportunity and you go ahead and do ni it. nako n'agakiza. That is the same ushobora way. kukarambika hanze ukabaza ukanywa ibyeri bitatu ukongera kandi ukagatora. You can put your salvation on the side, drink a few pints of beer, and then pick it up again. ariko ushobora kwibesha ukagwa mu rwagakoco ukagenderayo. But you might deceive yourself and by doing so die in those sins. reba igitabo cya mbere cya timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 19 1 Timothy chapter 1 verse 19 kugeza kuri 20. to 20. haravuga ngo ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza, uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inguge imenetse ku byo kwizera. muri bo ni Humanayo na Alexanderi abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. abo babanje kugira gute? soma ku murongo wa 19. ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira ukomeze urubanza. kwizera having faith and a good conscience. umutima utagucira urubanza. voilà komeza muri ya fellowship which uwo umutima bamwe barawuretse. bamwe bavuye mu gakiza nako baretse ya fellowship baretse wa mutima utabacira urubanza bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. rejected concerning the faith bakoze icyo bita shipwreck ni inkuge imeneka mu mazi abarimo bagapfa n'ibirimo bigapfa. iyo uretse kwizera agakiza ugataye uhinduka shipwreck. donc usana yankuge ngo abo ni bande? muri abo ni Humanayo na Alexanderi. aba batangiye mu gakiza bakorana na Paul abavuga butumwa nabo beza bavugwa barakizwa bamenya Imana nabo bagira ubuhamya bukeye barabireka. arimo arabwira Timoteyo rero ati mwana wanjye Timoteyo tukamere nka Alexandre na Humeneya batangiye neza ariko barikora agakiza bahindutse inkuga yamenetse ngo nanjye nabahaye Satani nta kundi ndibagikiza kuko noneho bamaze no kuva mu gakiza batangiye gukritika iby'Imana ngo bijya twabagamo no kubesha bijya twaba Paul abyumvisha avuga ngo mbahaye Satani bapfuye guki badakijijwe agakiza umuntu yagata. 1 Timothy chapter 1 verse 19 and 20, having faith and a good conscience, which some have, having rejected concerning the faith, have suffered shipwreck, of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered to Satan, that they may learn not to blaspheme. So you can choose not to fellowship with God when you had previously fellowshipped with God. The example of Hymenaeus and Alexander stands for such people. They had salvation, they were saved, but at a certain time they left that and they started to criticize the word of God. So Apostle Paul delivered them to Satan so that they would learn not to blaspheme. In Hebrews 6, 4 to 6. dore mwene aba bahimene uko bamera. This is iyo bavuye mu gakiza bagatangira gutuka iby'Imana batuka barokore batuka mwebwe dore uko bimera ibyabo. havuga gute? kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo kuko bidashoboka
abamaze kwakira agakiza kuvirwa n'umucyo, umucyo ni Yesu, donc kumenya ukuri, bagasogongera impano iva mu ijuru, bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagira impano muri bo, Imana ikabakoresha, bakaba bavuga butumwa, bakaririmba muri korali, mubona bakora imirimo y'Imana, basogongeye impano yo mu ijuru, ari nayo Yesu n'umwuka wera. Komeza. bakagabana ku mwuka wera, nabo bakakira portion y'umwuka wera nkatwe, donc barakijijwe. Abandi bakijwe bafite umwuka wera, babonye impano ziva mu ijuru, basogongeye ibiva mu ijuru, umucyo warabamurikiye ari we Yesu Kristo. Aba bantu ngo kuko bidashoboka, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. aba bantu bakaba bazi ijambo ry'Imana, bararisogongeye, bumva ijambo authentique, bakamenya n'ibizaza, bakaba bazi ibizaza jugement, ko Yesu azagaruka, isi izarimbuka, umuriro uzabaho, donc ibyo byose barabizi. Hanyuma maze bakagwa bakavamo, maze bakagira gute? bakavamo, Bakagwa. ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ngo ntibishoboka ko aba bantu bameze nka Himeneya na Alexandra, wavuze ubutumwa, uraririmba, ubu umukozi w'Imana, ubu umukristo, ku mashuri utanga ubuhamya, ubwira abandi, muravugana n'abandi, bwaca ukabivamo, utangira kubakritika, wabona abandi bana bakijwe ukabatera amabuye, ko mwe muri abashenzi, ukabirirwa ubatuka, kandi waramenye ukuri. Ngo biragoye ko ababongera kugaruka, baba ya shipwreck, nabo baba nka ya nkuge yamenaguritse mu mazi, bwa bwato bwamenaguritse mu mazi ntibwabasha gutora. Rero simani ni wowe wahisemo ibyo. Okay, sorry. kuko dore iyo ubutaka bwanyu No, rekera aho ngaho. Ni wowe. For it is impossible for those, we're reading in Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. If you have already previously tasted salvation, if you had walked in the light of God, if you knew the word of God, if you shared testimonies, if you served in ministry, and after that you choose to depart, you fall away, and you start to criticize the word of God, you become the shipwreck that we read in Timothy, and it is impossible, as it says, to renew them again to repentance. Iyo mirongo yombi ibiri ngo kuko komeza 7. kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura, iyo ubutaka imvura yaguye, amazi akaza mu butaka, ntibumera neza, yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Yego. Ariko niba mumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Iyo wakira ijambo ry'Imana, bwaca ntiwere neza ukera ibitovu. Ibitovu ni donc ibintu bitari byo, amahwa n'ibindi, ngo iherezo ni kugira gute? Gutwikwa. Aba bazashya rero. For the earth, verse 7 and 8, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessing from God. But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burnt. Sibyo? Okay. Yari yavuze ngo tumuhe amaverse menshi ngayo yabone. Ikibazo cya gatatu, nsubira inyuma gato aho hari abavuga ijambo Yesu yavuze muri Yohana 10 ngo intama zanyu ngo zifite mu maboko yanyu ntawazinyambura. Exact. Ntawazifata ngo azinyambura. Some people use a reference that is found in the book of John, where Jesus said, "My sheep are in my hand, nobody can take them away from me," which is true. Ariko wewe wabwira Yesu ngo ndekura nigendera.
Nobody can take away the sheep out of the hand of Jesus, but you can tell Jesus, release me, I want to go away. ahita kurekura. And he will release you. Nta muntu n'umwe wagukura mu gakiza ni wowe. There is no one who can take salvation away from you except Rero you. birashoboze icya kabiri kirabaza ngo agakiza gashobora gutakara cyangwa ntigatakara. Mudusobanurire muduhe na Bible verses zibisobanura ko gashobora gutakara cyangwa ntigatakare. The second question asks, can you lose salvation or is it eternal? Give us some Bible verses to back this up. agakiza ni iki d'abord? What is salvation? Kuvuga ngo se agakiza